Dek, Surta, ayolah. Keluar kita main-main yuk. Run-run kita. Ayo. Nggak usah lah bang ah. Di rumah aja lah kita. Ih, gitu kali pun. Masa malam minggu di rumah aja? Pergilah kita keluar yuk. Run-run kita yuk. Kita cari tempat yang aman. Ayo. Nggak usah lah bang ah. Di rumah aja lah kita. Di rumah pun amannya. Siapa yang ganggu? Gak di rumah rupanya orang tulang sama nan tulang. Iya, gak di sini orang itu. Enggak. Mama pergi latihan kor. Kalau bapak di lapo tua sananya. Oh iya, Nya. Kupikir di rumah orang tulang sama nan tulang. Berarti aman lah kita di sini ya. Iya kan, Dek? Janganlah bang ah. Marah nanti bapak. Kenapa? Kan aku pacaran bukan sama tulang, sama amunnya. Kenapa jadi marah tulang? Ya nggak Iya, kan? boleh. Kan gak apa-apa, kan gak ada yang nengok. Ah, iya pun. Tapi nanti kok langsung datang bapak atau mamaku, bagaimana coba? Ya itu makanya aku bilang tadi. Makanya kita keluar aja yuk, jalan-jalan yuk. Run-run kita. Kalau enggak, di belakang rumahmu. Yuk, dekat kandang ayam itu kan ada pohon pisang. Situ aja kita yuk. Yuk, kan gak ada nanti yang nengok situ. Gak usah bang ah. Di rumah aja kita. Ya, lebih enak sih. Kita harusnya keluar jalan-jalan ya kan. Ya namanya kita malam mingguan. Ish, kayak gitu kali pun. Aduh. Ya. Kan nggak di sini tulang sama Ya nggak di sini pun. Nggak ada yang nengok itu. Ya nggak ada pun. Jadi kalau tiba-tiba nanti datang bapakku atau mamaku bagaimana? Ih. Sayangnya kau sama aku kan. Iya tapi nggak kayak gitu juga. Masa cuma pegang tangan aja nggak bisa? Nggak bisa lah. Kayak mana jadi? Ayolah keluarlah kita jalan-jalan yuk, orang-orang kita yuk. Enggak ah. Biar ku ambil kereta ke rumahku. Nggak usah di rumah aja lah. Ih, kayak gitu kali pun. Masa malam minggu di rumah mojab? Ya nggak apa-apa lah. Itu orang lain semua pergi jalan-jalan. Ayolah yuk. Ya orang lah itu. Aku kan nggak sama mereka. Aduh. Ya udah gini aja lah ya bang. Pulanglah bang. Udah jam berapa itu? Nanti pulang pula bapak atau mamaku. Cepet kali Belum ada apa-apa pun. Udah disuruh pulang. Malam minggu. Orang semua pacaran, pergi jalan-jalan round-round. Besok-besok lagi kita jumpa ya bang. Pulang lah bang ya. Udah malam nih. Aku udah ngantuk pula. Ya udah kalau gitu deh. Pulang lagi ya. Jangan bang. Akhirnya lewat juga malam minggu. Tidur bilang baru ngantuk aku. Ledol bus. Dari mana, Lay? Biasa lele. Malam mingguan. Dari tempat cewekmu ya? Iya. Dari rumah si Sorta? Iya, Lay. Ya, gitulah le. Oh iya nya. Kemana? Mantannya tadi? Medal guknya Lay tadi? Hah? Medal guknya? Medal gup apanya? Gak ada pun. Ngapa-ngapain? Masa? Ini kan malam minggu. Malam yang panjang. Masa Lay tadi nggak medal guk sama si Sorta itu? Boro-boro medal gup le. Pegang tangannya aja pun nggak bisa. Nggak dikasih le. Serius Lay? Iya lo le poltak. Ngapain aku bohong sama kamu? Kasihan kali Lay malam ini bah. Kira bola malam minggumu kali ini ya. Padahal Lay, aku pun baru pulang dari tempat cewekku aku tadi. Medal gunya kami tadi. Mantal pokoknya. Masih ada bau-baunya. Kau cium dulu. Cium dulu. Nah. Gak usah lah. Pacarmu pun ruah balangunnya.
Ya penting ke medalku. Daripada kau, untuk apa cewekmu cantik kalau nggak bisa medalku? Jangan ke medalku. Pegang tangan aja pun masa nggak bisa? Yang benar aja. Rugi dong. Yang tehal nih. Biar tahu kau. Nggak medalku kau di malam minggu ini. Tahu ton. Le, Bah, lai Roy. ay naman ko isi. Makari July ba? Unang paparot tu. Ayal le. So na kola itu son. Dang araw mulai. Kalau nananing makadala di ruang tu son. Oi ro HP. Oh, lolay. Le. Araw si kakek mo si le. Oh, arong le. Ale sabatang nama nasi gaket tu le. Oy, roke. Hape ngato particular ni. Hape tibabak tu. Aning makasapi na ulay. Atong nama na le na. Isa lang si gaket na. Dilay mon. Itu tu lah yob. Atong kosong ni. Dia sini lagi sigaret mi. Ale tahe sigaret harus sigaret mulai. Ah, le. Si gaket niya bisa-bisa si gaket tu le. Pintu gerbang do. Hah? Sigaret pintu gerbang do. Oh lo le. Ay buhabe do dangi. Ay ruba si gaket na taktuhok. Bay man dituhok. Dangi no kam le. Ang sigaret pintu gerbang do. Unang pala. Nang tuak sigaret song nilai. Wah, sale. Na mana? Isa lah mana? Dang tabu lala sigaret song nilai. Nakot pernah kisigaret mo mang nasukuya kan. Mang nasimpuk na. Ape? Pintu gerbang do ape? Di ba ako ale bulo si gaket pintu gerbang le. Dang lepel hubi sigaret song nilai. Ya, pinumak mang na sigaret gurang garam nangin. Ipe solo mangisap. Bale. Ana mangiru si gaket to ale mamiliti ko ro musik. Dang na memiliti ole. Kag ngahudok ko nakin. Memang nasulepel hudo sigaret song ni. Isa may do sigaret mi. Ako sok do sigaret mi. Lay. Gijang ni ko hami. Ciba ako Diyan gusto loro mangi sigaret song ni. Sepak somo. Nahiba ba ko Dang na pa salay kumang si gaket ton. Nalayro na kimangiro. Hapi gabila imik ko gijang ni ko ham. Ito hudi ga man nunulumi. Ibuto ko man na makaday. Hujan. Ani mo. Nang jagar ho. Lagi mga sangir ho berek ko. Ningdigan mo ni muluk ko. Ha? Olo, wa ko ha? May kita? Main. May pito hita. Beta. Lipo na biya kau. Beta. May kita. Beta. Behira. Ikukusak sa hulumi. Ikukuputa hukumi. Doa kami pe. Ado kami ikut huhopo kasi buto ho. Buhanin mo. Ning puta ka muluk ko. Ha? Doa ka kon ko bukan mo. Olo, waro. Mangalar ho? Atong gusong niro. Nang jadi bine may hita. Nang baka niyo. Mabiyag dang gusong niro. Lana mang. So mangalo hape ho. Kala pa. Mabi ka do hape ngingim. Takuluk. Alang ko pangasang-sang mo nakin. Saya ka humanud dya ko. Saya ka nung bitik-tiyak ko. Huh? Saya ko dyan ako kaday dyan. Kasi taduho mang naisip. Laki ho. Hujan. Beta kido pa mana mo. Nang diputa kinakukuk ko. Uluk ko pinang saksakon na. Doa ko ni kabukon na. Isi ulang ko sunod do. Nang ulang ko sunod do. Laki na mo ba? Usang ibig. Laki!